O mai ile me vai puna tote inu mari ai ole puna ole ola amaya e so. What? Yeah, talo fa ne va ngana via fi va fonta po e so tato what's no. Ma lord so fo manuia ma lord fo lau. O tato yaile lama lama fai o fo yo sapati o le tua. Ya ile nei fo vai ngora fiafi. Ya fa filo e to ile nei vai ngora fiafi o sapati po i o le tua. Ya ile mamalu so tato watunu. Ia un fai fo ona fatasi mai tato mafuta. I lunga o tato por klame fa nga solo ile taimi male taimi. Ya ma lord so fo manuia. Fa filo ya tu le sofa man ma lord tato ri fa o Yesu Kristo. O mawhai o na tai sa le mu mai lo to soi fua. Ia ma le ola vai o le nei fata wa. Ma lord fo lau. Ma lo fo ile le fai te talo i so tato watu no. Ia fa ma lo fo i. I le lava atu fo i sauninga o le nei sa pati. Ia e pei ona. Ia i le le tato sa valinga le aso sa mua le nei. Aso sa mua le nei. Le aso ono. Le aso ono ne o le masina o yulai. Le o tatonu lava ri tu lai valu i samo nei. Malo lava le fa malo losi. Ye foi nisi le i lava tu i sauninga. Ya, i la tou ia sa faya ngā se senga o le sapati. E ye foi la tou sa fa pea ona lava atu i ngā luenga. Ya wa lava tau sia ina o ainga. Ioe. A wae, e ye lava ia nisi o vahenga foi nei e mau e se ile atu no i tūlanga o bea whapea o le sapati marenga ruenga. Ia ai e kofu, kau ke kofu mangaku o mai ia. E lewa kuala so mangaku. Langa e se fuilo o e fina ngalo. Au le winga o la whamitalanga. Ia nganga whapea. Ave ale wha mua i le me. Kau ave ale wha mua. E sila fia o lau ngā ruenga le tau si show a inga. Ia mai o se fatulanga ale company po se matanga ruenga le malo ia tai pe o nga ruenga fa leo nga ruenga fa formai io le tine mu ia ona ave ala ia o lau fa mombua ka fa pe o nga ruenga mana o mia i so se taimi ia awai e umafina ngalo sio tatu watunu io ia ai tatu te tofu tofu manatu ma tofu langona le vaenga le ia ai ola uia na tala ave ala fa mo le me e te iloa mala ngata tau na ave ye la fa mo e isi vaenga na tula mai e ile so sa na wai o mato fartavale e tiu te fai e ila le so sa na o tiu te ia sa o warwana te tiu te le sa le pia la matanga tau sanga nei ya wala e fai la kiuke ya e to se fulu mato sa mato ngā ruel mato tiute se fulu taxi ya wa vini maiava alu ngā ruenga pa se nai tangata mantua leo la so sa e te lea ngā ruenga o ila toi mo mori sauninga ai mai se sauninga o le tai au tu ua mai a mai se la le kale si Yesu Kristo lo pai o sanga tai i orfa i kula mako i pe senga loto pava i moso tula ele fa solo mai vai tele ese uma taimi o sauninga ala fua fa pela e tu ua mai le si sauninga kusa e la ua ku sauninga la amaka ala tu katoliko le pea e ele sauninga i le tai au po lava e ele sauninga fa solo i fo le taimi le uri e fo le sauninga fa palangi po le fa peritania le ir katoliko fo i le pea e fa pe ngala ma ko ngal wenga fa ai ke ya wo ye le silo matua fo ia wa ke fo ya wo mai ya fo ile matua tele te masalo po se meole ono sfulu le ile ono lima le fitse fulu tau sanga o so i fu ordinale e oi o ke ala ko piki
masiana whanau. E whaaluanga fo ila kwa wale. O wal mo mo ya, no wal mo mori lan whanau ni wharsa, o toi fo i mai loa. Ya, piki lo man lo matua, manisi o whanau e whamai a wharsa. Ya, mo kia ya whai mai o lo makua ya kia. Fo mai sori. Ko kia rero lo kuori. O whai aku, ya. Mai angere, sau noanga o mako ure kiu kere susari ngai. Ya, de fo mo. Whai ni mako kiu kere mkau mori mori o le atunu o malanga i sau hinga. Fo mai sori. E ka kauanga ko rolo. E ka kauanga ko mo le lo. Fo aku, ya. E mali ara sau noanga. Ai e sisi la fo ilanga wo ma fatu langa ya mato tiute fo e fai. Ya mai e te tawana o sau o te ngalue fo e tu sai mana mato tiute. Le wo umana tofir committee fo e mato fataman. E lar kala le lo makua fai mai. E ka kaua ye aso o le vai aso le ko ke fai ngalue ngai. Kasi ala aso ko ki o le lo. Fa ku sa o le lei o tina. E le tau fa mata la na vai nga iso o se tangata soifua. Ai sila fo o tina. Anga o walu ngai la le loku. Anga o walu ngai la le loku. O ila sa o momori o ko le. Il farsa. O ila sa o momori anga o mangila mako ko se furu le fa pela mako wo le loku. O ila la e vala au ko sa o momori o ko sa dinga. Yo la mako feo ki mako feo le loku. Ai o ngai mako ke o mai a mai le mato tiute, mai le mato tautua. Fai pea. A wai o matou le nei e lima mavae mai ele atu no upa. E o ngase ma i oso wafo se ila susa, vili le taxi. Vili le taxi. Ia o mako wara ngai e whaka moe. O whako le sitina. Ia, ele i maria ia lo fin galo. Ia, o le ale loku ia le anganga o kota. Inga ia, ai, mo whao ngale ngai le mako o nanga. E mori ei oi maseu whangau wai. Ko lima lenga mo mori mua koru kalan pasese. Ya le wan waku resi ko lima le o ko moki ngo fo koru kalan pasese. Wa va ila le ka ua kero e uya nga koru kala fo ile le pasese. Mako i ka ua yo mako o nga. O mo mori o ko sa winga. O le winga la fo mtalanga. O fa ko resi lo mako vai. Fa mama ya lo lo walu sa winga. Ya au ngaria ya muri nga kota ya pa fa pe wole loku. Ya fa pe fa salanga yo nga ka leong i loko le mure nga. Ya mura lo nga inga ya ola lo nga. Ya muro ka nga inga ya ola lo nga. Alanga la ye me fo wa ku ko le vai tau la nei. Le vai tau nei le ta tu ta no ya ma fa wa o ta tu ta no. Ye me ye ku ko o e kalisia kai mingi. Ua koso aku le porkiki. Ua koso aku mo meu whainga wha upu whai. Wako ngingi whakasi kongore o le mauta. O le ngā ruenga po tonu o le maru tapuai. I lo ula tam tonua. I le parengi. Wai i aka ika la ia ai paise la i lo uta tonua fo i lea. I le wa ainga o maka iska. Wai whai mai le upu ana isi fo i. Whawhiangai ngā o nisi o wo whai au. O nai tina tama matua. O kiro fu ile ska. Wa oi yoi. O le merga. O le me winga la kana le ko foi. Be foi ngale la aku ka la ku farsa. Ua makua ile sa o loko le va ia le sile. Ma fa lo longo ile la hau ngai no le fionga pa ia le atua. Lai alanga mai ilanga langa au ngai lungo pula. Yoi. Be foi le ava ia ku ua mai kau ke ua mai ia lo ise vai kau lungo le me fa podero. O le tina ia po la e o tama o le whanau o i lava. Ua makua i le sa o loko ia sa o whaia resi ko kongo le farsa. Makua i le sa o loko ia. Kusa e ngofo ale wake ia wanga sala le loko le waia kunga oka. Au le lei mai o ke unga la le ia. Manga ia i ole. Manga ia i ole vari la unguku la le ia. Nga ke ia la ia wanga sala i fua le loko ma. Ma avea ma mea wale sa o loto ile ma fau. Ile fa sa o ina lona nga talia le le upu fo wala ngai na yana au. Le winga nga ka fam kala. Ya ai ole ase wa unanga fa tino fo e le matou fo pitola au matou of taxi. Ya nga fo le matou tau tua ina ia mori o tou sauninga. Ya wonge o ko sa i me fa pio mako le ho le lo. Ai mako mako fa ngal ya ngai video ngila o yike video ya sa mori o le lo.
o ye ke vidi aku sau e mori o le loko ia ke ane wa ika male sa o loko o lo wasusa karu ai wo kari male stand ia ele ai ma se ka avale la wo uma ka avale le loko ia le hala me la e mauki ngo ai ke fa pengi saka kauanga ingi ko ka avale ka vale stand o le manatu le na e oi ai le leile le la fo le fa ta u o mata fa yo tausi o ni au nanga ese ia au ai pe fo le o nanga le tanga luenga o malo o mana makanga luenga ia ile ele o ngā ruru ele sosa e o ile sauginga o nisi ele lo loku ala e fai la to ngā luenga le fale fo ile ni ala to mta u fa wa ko pe na uso mato fa fino ngā ruru fui mu so i fo maloloina mo ve o nanga fa wa po o nanga mana o mia e tofu umala au nanga nei bale taua ai e kau fa sa o for kala ki ngale ile ko inga ave taxi fo ngale so ni alu fa solo ako oi ngo karu akula ia le fai mele fa ka wala ka fa ka fo ile la e moe mai kai fa ka pasile ke le makiki wole alu de ainga wa orka kala e ka un morka ka o makua ia kuar kupe o makua ia kuar la vale kupe wale alu de ainga e malo lo ai ia pe alu le loko ale alu fo ile loko alu ia kuka ai orti na ainga mar fa na we o de sauginga oi ia ma ave sanga se fulu wa ia kokongi o le tasi vai se fulu o mena fo wa ia le atua le vai aso ave kokongi o sau taulanga i le fa'afeagaiga o lou alofa i le faife'au ioe kai ngage 5 sefulutala pe 3 sefulutala aviia le atua silasila le atua i lau taulaga ua mula kaulaga a le mea lea fai o lou le loku e alu e lama solo i kai le makeki ma e suʻesuʻe vale solo i kai le makeki ma e fealua i solo i pei o e le isou aiga ia o i gala e fa'asa'o ai fo'i finagalo o nisi fo'i o le atunuu ioe ia ai pe o tulaga na le fa'afogafoga so tatou atunuu o tatou amata i lenei vaega fo'i o le sapati o le atua malo lava ioe fa'afetai pe a fa'apea na talia le tino ma le toto o le ali'i fa'aola i le aso sa muamua fo'i lenei o lenei masino iulai ia i le savaliga ua ona matou e kalesia ia o aso sa uma e faia le fa'amanotuga o le maliu o le ali'i fa'aola fo'i ia po o le taliaina le o le vai ma le areto ia e fai masui o le toto na malingi ia ma le maliu matanga tatou ali'i fa'aola Iesu Keriso ia mamā ngalo i le lalolagi atoa ioe o le tulaga lana ae la akili e la fakirisi yango ai fa ko fa ya ko ri la boy le si va pe le vanga o me ya ko ia o tulaga na va fonga so tatu tunu ma no fa fa tai te o to le ma fa mai o le tatu tala no ai se fa te amo mo na va nga ta ua ye tatu kompania mo tonga lo la sua ia o po na po le sa fa ye fo se filo inga fo ye po se ainga fo o le tua le maleanga a le fionga fo le pole tatu kompani ia ma fa tua fo ia la tango mo sufali ia ma tatu ainga mo tonga e tali malo ua ia oi le ko ke va i mai le ke o kai mi marketina mangai malo yo le la ua le nga fa fitai e to e fa fo e to e fa fitai ile mamalo sio tatu watu no e malanga mai ma fa nga ina le o nanga mo tonga fa tali malo ia e no foi ia mawala se taimi o nai malo wa ye ni sio malo e to e fo ia o pisi a kusa ko e fo ia o la ku la ko akoyo ala pisi ne yo la tu ai ngai tua ia ai ni sio malo foi nei mawale ava no le no mai nei fo fuanga umalo mo wala no ia le pio na ia foi le ia le po na po fo i mato felo inga foi manisio malo lo au mau tato kompania le motonga ia peila ona ia le mato maftanga fo ia na po ia ma fa so fo i male aturu e malanga mai aturu mamau ia o le ofisiri aku ngai i se mako ai nga sia pato o le so le ko ile lusu kasi ka usanga o siona nis
lainga i Australia i fefoi. Oi longa kasen, we ka fio lai. O le kasen. I ngai Australia. Ia por tabai tai fo ia Alexa. Tonga fau. Lusu tasi tau sanga i le so. O ngā le whako a longo mai nge. Ai whango mo kango fu i kau e vakusia kai lungo. O le kasen nea, ia po ia ka we se pato sionga uso. O lo mafuta mai Australia. Ia o lo whaanga e watu i Samoa nei. Yo ya te matou mai Samoa nei Alexa. Ia se e sau Samoa vaku sau me alofa. Yo ke longa o koko Samoa marka nga chips kalo le me alofa kota e vaku i lo wasfanga. Yo e whamani a tele le atua. I le atua ngalo lusu tasi tau sanga ia teine lima. Ma whau haulo alofa fo i seu tina ia. Sofai ia mare tamafo ia Manuele. Tonga whaulo mafuta me Australia le misi lungo kako por karame. Yo e le kai nga misi. E alu misi le. E alu foi le wingola ukala. E alu misi mon moretina le fiafi. Ai le kai nga misi le. Va ya kota pe ya lo fai le tina le fiafi. Yo ya lo fatele atu mato isa monei. Ya ma o hoi marfanau i le atonga lo rusu tasi tau sanga. Alexa tonga fau ya. Se ka ko fero isa mo ya bakula ya le me alo fa kota. Malanga pato ya malana fanau. Ia i le atoanga lo rusu tasi tau sanga ia mautou uma whamna tuina i le so o toa soifua le aso ono ne o masina o you lai ia lua fe dusu malima io tato toi fo ia tula le motonga i le tūlanga i whaapitoa mo le aso Sautama a whapio le soifua se utua atama i sa monei o tau o loo au mau ia tunu mamau o tau o loo malanga atu i ngaluenga whapai teimi ia whai maise mea alofa a whapio le ngai malanga aku o mo le anga le lau ai fai masia lau ai mana tua i fo ile sa ta mau le tau sanga lua fe lima yo le fa pitoa na walu le tatu company on motonga na wai lunga uma yo ile tatu i tu lau le motonga na fo e share atu tatu proclam ko ta man faleo ya le tele o fa la wi lo tatu company ya mo o to e fa sa une malanga mai mo fa nga palota va venga fai mai lau puki ile motonga hotel yo va venga fai mai e ini sora tu o pa anga masani al motonga na ye fa mo foi le o mai ale e ingi poku ava ngoi le vai asol nei ai ke o malanga mai o furi poku o matato fatali malo yo me nan fa malu lu fo ye pulenga mar malu fo le au ofisa ia tu sai fo i malele mo o se potu sa ta tau la vo no so tai mai me na fa i lo atu pea so tai mai i samonei e fai mamau la booking e fua ia fuanga lo e malanga mai ai ia ai me so to fa sa u ta fa mai i le taimi o whainga pālota. Wao ne wale se kako ke wina. Ai oso e kako whainga pāloka. Wa lavara ngā meo mei ka whawau e whainga pāloka. Eoi. Ia, whawso ta i le motonga i le tatou vaenga o le mea whane lua wha o no wha. Ia, po le tolu tasi varu vavanu. Lua wha o no wha, po le tolu tasi varu vavanu. O le tatou whanatari mālo, le Motonga Hotel, siaki lunga lana Facebook Messenger. Motonga Hotel, ia pete wala uma numera, lua fitu o otasi. Lua fitu o otasi. Eoi. Ia, na iri matu pokalame na whaia nafi. Na iri matu pokalame na whaia nafi. Se i wha umatu tato sponsor, ka whaia kure na ukalale. Whaftai fo i le Precise Samoa, nei ia le sui fo i le team. A le Precise Samoa, le sunga ia Mase Josh Mase. Whaftai tere lava tu whatasinga o tato wha moe moe, lunga le YouTube. Ko tamar faleo whaftai lava Mase, ia ise kaiminga e saula ia le ina i fisili ia o lo fia tali le tunu. Ia mare tato Maaola Pizzeria. Oi, na le kuma i koma kiki o fono maa itu mani, tufunga. Na le wahalu ai fia karikongu. Se langa o fai songa i miki lea. La wahalu ai maga o ia kofo le pizza le mo e sala fai. Ala sau kango aku iai. E me ia kuale mea ia ke mai kule cheese. E le nga oi le cheese al Maaola. Io le sunga ya yopu. Ya mare tato Maaola Pizzeria. Mo le toi fo lo faanga. Iso tato ta mama tua ya tatiti Maaola. Mafuta mai ne yafu. Ya maso se uso ya PI. Etelin. Ya male ainga. Te lole sa monei. Inisi fo fuanga. Ya maso fono le metisi o fasauni. Le usunga fono fo el metisi. Ya tato filo ifo se taimi uso. Le walwak warsonga imikile manga o kofor pizza. Ale Maaola Pizzeria. Pero na yai i sale longa le taulanga fa taul mo tele sala fa.
ka ko fo ila ia den ma proklame ngafi tasi ale lango mate tu lo kasi ale lango make ya mangingai kama lango nga fa le ko ngoi foi le ai le va pela nga fa le ko ngoi foi ma ko proklame le vai vanga male motonga ya stonai e vai vanga ya stonai male motonga ni proklame ia fai foi on tu fatasia tato kompania le motonga ia e mo toi foi ni so ana fa la wiloa ar proklame la nga e ia fa pikoa lo producer wa uma ona wa uma na faia ya tusi taro sanga mai sa apalai e to tele la to sa apalai mai tu no mau ai peta ya le ana to e mau ale alo so tatu tu no isa monei le tu langa fo ile o le producer mo tato proclame le sto na yo vesta tasi mal motonga ai ai larka ka fo ile le usa me ko wala ka o mo ki ngaro lo ko ai fa dia ale mele anga le ma losio ngana ma losio upula lafo lau va vale tu low ai elafi o le me piko siri nga fa ngo ai mo ka fo ile e ma losi le ula vale le nguku ai pala ai lafi ku o le ku lau le info ringa ma losi nga ngana na lafo mai upu i lungo le tu lau le ale motonga ai makua ile ngao i e ola fu le faku e ngoma se me o pamwe le lopo ngi vai la lo mi le faku ko nga ka fa penga ngai ka ngo fa ngoma ila nga page ole tawa fiafi sa mo ya por sa mo tawa fiafi ya pela tu langan na mai mau for kan ai na pawasi ba nga sa ye se tu langa fo ile o le popo lenga o le tato kompania le motonga ona o le porkalame mo le fa fie ino le mamalo le tunu itala mali o poka mali ai mi fo pe la fo mai ai le lopo le maka ina yo na matua le ma porkalame mato e mai na yo no tu fa fine a le la fi mai ko fake page mala la fo mai upu ya ele ma wese ma kupe masila akile nga kele ka e lo fi mai mato porkalame ia anga o ngo foi ngale fa vale o le winga la fa talanga mo ka foi le e fiu la vale ai pala ai me ko wale ka o fiu la vale ai pala ai fa ali mai fo ringa nga fai mai lo fina alo fa adia ise a wala fa alo fa alo fai fo inga nga o ye matua ai le fi fa longo e pa uai lungo oi e le tua ia fuala pitola o na matua e pa uai lungo oi low fatamala ma low le mafau e koe foi uma ya ke oya upu pila tu langa na aya fa pea ayo fifi e se si va person o le ula vale ka ya ula vale la fi ula vale la fi le lope mo wa sa video ka lo filima ngalol mala fe koe foi so ye le upu vale lunga ale fi mo ka maka ya ma ko por kalame vai ke rola ku ala lo pulo di afu fa yo ngai uri afu pulo de lunga ai fa yo ngai uma de lunga ia furi lo dalo manga vai ma ar foro ile folo ar foro ia tu langa na awale la fo mai ni fam talanga le e lo fa ile tunu ule ma futa mai le lo fa ile tunu ule ma futa mai awale fa dia mai yo winga na yo ku e winga nga wala ko ai ngai do winga nga ai tu mai pele atu no ule ma tote mafuta ia le ma ko mafka le ai ma se ma ilon ma ko por kalame ia la fonga be foi la afa pe o ye sesio o la fi ma kai mingi ka ko por kalame ma lo le la fi ma lo le fa ma kasi mai ai ke la fo mai lo se upule le ia polo kalo moi le fi ma o mi ai ia mato por kalame ia tsanga le ma fau tulo le mafau ngu ai pala ai fa ai foi ringa ia tatu tartar noa e ia ile atu no o to tele la to tusima to tele la to tusima ile tu langa fo ile wo ia la to le wa fla le ta o sofa e la to le wa fie mo le auto fa va le fo ile le ta ngo fi fa nga wata ele kasi sa por kala me wo fa ya ko le mele kusa ka gofi avakulo waka faonga mangi ya kupela mangi fa mangi yang ale ku ala ke u ka gofi la ya fa mere tau fa vale le ala u o yo o nga
wa sa fa tua tu lava le tunu awa ko ke ngaus awa le ngausia ngo fielo loko ile nga mea fe so ka ima ya kia upe mo a oisi ki nga ngo fa ya ko ka fa valia a le wo o nga o avela ko kupe ole ako e kankangi mai ngai la ole ala me la fa ya ku ye yo ele o se kampangi ya ele lo ya ura nga kampangi ka umai nga ngo ke le lo a ole ngo le nga o ti pose dai kupe ele le pe tanga i fo ele va le fa tu per PSP ole ngo le nga fa ele deposit wa mo kingo a fa ole ngai sa mo ele ke fa le deposit ele ke fa le account i le PSP ele ke fa le account mai a fa mas account overseas e ka kauma mawa la va fa tu per PSP ole mai tai watu ole nga o mai kangi le atu nuu nei wa ngau sia no ngo fie i le tupe wa o deposit le kai lima se lau kai kolu se lau i account ka fa vale aya yo le ngola le account e alu ya ete le new ava palu ete le new ava palu e kolu ngoa ete le new ava palu o le ngola nga la ilungo le account yo le nga o la tunu deposit ye kupe le ala ka ki fa yaku aua ko ke se kia ngo fie aua ko ke va ya ku lo o lo waka la ku mai lu nga ku pe ko va pe o i la le mo wa ku pe ko ta le ai o ku pe ko ta o sia nga YouTube pa le ai fa ya ku le YouTube fa fe tai la tunu le ma futa mai le YouTube o le ai o mai nga ya la ku senge ya ma wa ila ka ku pe awai ai maka mai la por kala me lu le YouTube e pe ya e iva senge e ai le ile fie e mingu ke lo maka pe iva senge ele afai kula por fase furu e mingu ko ilo ka le mai ka wa kole tu fata sira la tu no e mai mo ina por kala me le tai mi malete ngai mo wa sia kala ai ka kele o alu ngame o Bitcoin o ngame o foi ngo isi me yo o fai nga kupe ye ka fa vale ye fai nei au ato teo yai ia wa ina le mai mau nga kupe wa ye se ka ko fa u ka le mai mau nga kupe ya ye ele mor ko le si o tatu watu nu ule le se etia ngo fie ele mor se etia ngo fie talo fa fonti tinoi so vo manuia awange yo ka ko se etia ngo fie la ngai o etele me fai ainga le fu etau fai na I fa na wa onga le mere yangi ia le fa mai ngal ti poset le so tofi o nisi na ti poset le vai asom te nei awale mai maua kupe ngā mea. O le tau whaavalea, o le au ngā oi, o lo o ilunga o penga tawhailangi. Le whaia tūlanga na. Se whera ua kupe, a yanga yaru e avela ngā kupe le UTOS. E whaafai ngā ruenga le UTOS. Le no peke alua ku se si lima masinga pe ongo masinga le rumangai. Ua yen se whaasiringa. Awale haru e ave ngā vahenga. Ngā I meia, leo o koe whaia ku iso tatu o tunu. E ai le au kau whaavalea. Le wha o ngā lo waka, o aka luma maru le tunu. E whai le lako kau whaavalea lea. Le ko whaia kusa o le whiawhine nei. E le ai se kūlanga whapengao. Ile o mōmanya upe ngā whainga kau whaavalea. E le o maua mai e ngia u kupe I whainga kau whaavalea. E le tunu le fisiri mai le. So ta ifon mo tonga I le lua fitu o tasi. Pe te tusi sa o Facebook Messenger. E maua I nare tau o le potu. E maua I nare tau o le potu. Le rope ke wo ka ua le poku I alae lako e maua lalo tau le anu le motonga. Fa so ta ifon le tu la o tato motonga hotel I le Facebook Messenger. Tusi ai fsiri e tau le potu. Pa mon mole so tato o tunu. Ia o tu langa na. Le ala ua alu le kupe. Karu wai. Ia o kulanga o le ngau vai aia nga before nga ko se la we fa nga e fa se fa ta wala ai ko le ai o ke ngau le me fo le fa pe a ver ko se la we mo mai wo ko milionga e ka fa va le nga me mo kwa le ba nga ko ke le ku we a fi nga me
A le ai vai i tātou. O le vai inga le so tātou tunu o tūlanga tau tupe. A fia ngō fie ke le mea kau kupe. E oi. Ia. Tātou whase e mai roi nei vaenga ia. Ia. Ma mori wha malo ile. Ile iwa sifuru lima leo fou le wai ai. Ia po le tātou suinga fou lea na wha apeo na wha. Na whaia na wha unga le vai aso lente nei. Malo. Ile whai ngō fie le tau sa ino le. O le awa noa foi i ngā luenga wha leo. Iwa sifuru lima i la tau leo fou. A fia ia li ima tamaita i leo. Malo lava. Le taimi umi po se meo se fulu lua se fulu fava yaso sa fia ngai ma o onga tu la fono ia po uma fo na faio tu tau tonga i runga tu spaia i le fa masnonga Samoa ia malo yo na pawar tu ala lo tato por kalame ia faia tu tu te uma i le fa maoni ato toa malava yo ia fa tino to faiva alo fia au wa fa wina o to ma wa fa tau ina o to ina ia fa tino o to faiva e tu sai malo tu la fono tau tuana lau ngangana ole a upenga le so se leo ole tala noa faisa e fa alo ile lo wa o langa i te fa alo e pe ona o na yo matua o sio ainga o se fa tua na yo tu te rua wa to tele la to faisa to rua ia fa wau nga winga lei awa nei suia le to nginga awa ye me kupu o me nga le kupu o lesi nga makua i ese le yo na vama o mana wo ona ainga tau ainga o nga leo pe ya ho nga le wo ese le lalo langi la wo ya malo le tawivi malo le finau malo fo i fa mori fo fa malo le vaenga sa fatinoa ya onga le training unit an tanga wengo malo i le o tawina i le fa anga va aina o mafaufaunga o le tomai fa nei ona po i lunga upenga ta fa ilangi o le tomai le tulafono o mafai ai ona ausia le iva sfulima le malo le tūlanga wha mai aina o lato wa o onga ma ua nga wa aloe o ngā rui. Wa wha awina i lato ma ua sauni e tau le taua. Tau tua nā lau au penga o lau tau tala. Ioi. Po le mawalunga i whea o loko mai ai aoki le approach. Kua aoki ade mea. Ioi. Ia i loa le vāma tangata. Awa foi te fai longa tangata, awa te fai longa lanu. Awa nge mama ai ako kama kiki, wa ele fitala no yai. Awa ke kilo aku e palapala lava. Awa te fa masi noa i lava se tangata te lua fa ngai. Ioi. Awa te fa masi noa i loa vai ako e palapala lima. Palapala foringa. Ioi. Ai ia fa atino lo oe tamari anga pe ona yai ma faa wau o lo faa lo alo tangata fa manu ya tele le tua ile tu lai mai ai o to ni malu le malo e malu ya te o to le malo le nei e malu ya te o to si o tato watunu ia o to se fatu le lei tono le matanga luenga ia tupu maula ina ia mafai ona ngausia ai na isio o fafitauli na isio o fale tonu ititi o e tonu mtanga fa manuia le atua ile totu lai mai fa manuia le atua le tapua inga na yo to matua ona yo to fai au fa manuia le atua le tapua inga na yo to tai lua ma se ya lolofa ioi ma se ya lolofa a wale suia ngi ko lua ko ngaruenga meo lo tutupu ioi ia tu mau le lofa a fai para palacio ko lua si fai avale ke lua mafuka si kamalore ke lua mafuka ai sa e lofa ile taime tere ngalue fa wow oi fa wow na va aile ai o le tangata pito sili lena tu malosi lango lo tu lai mai la ngalwenga o lo to lua o na yo matua o na yo tei
ona yo ainga yo ia mafaatino ala tu la fono va in ko notebook le wa ila notebook ai le o le notebook la le o le notebook ya le nga fa ka ile o ke kami aku sikusenga ya o le nga ya o le nga yo le notebook ya kia e foi lele e ele me fa fose i peke wa vidi mai sesi ngalo ka kango kwala ya kusira wa se mo ko vidi ku ngalo ke wala yo ya o se ka vale foi ngale yengo ko winga le ma fa wa ru ngala wala o se me fa manga ku me ro ka kadi ya ka ika tedi wa ye karsu lu ku won ma ko a ngai yo wa kango le fa ma ye i wa ye kai me ka ko ya lu ngai yo o te ilo o tofu uma o to e vas fulima na faawina ma notebook langa le part o le uniform a le ai sa notebook wale a ko ala to ninga leo manuia to tu lai mai fai le leo to faiva fai malu o to faiva a wo fo ine fao ele fili le a wo fo ine fao ele fili ma fo le lei e fa fo ai le tula i mai tau tua i le atunu. Ia manu malo ia te autou, le sa i linga o le memoni. Ai awa nei manu malo ia te autou, i tonga fiti a leanga le fili. Fa ono le peti ai no tau tula i mai. Ia, manu ia telele. Sara iane la ia e. E tau tua le atunu. Wa lewa ngoko fia kaukua. Ia, ma fai le lei approach le lei tangata fa alo respect o te ilo mea mana na o e nai e la tou fo i wo yele to mai a vea ma fai a onga i to tono na tanga luenga fa alo so se tangata pe pala fa alo yai pe ke vai a ko savali le se vai fa alo yai na e va ai la ia i le feedback o longa luenga e fa alo ngia o e tangata o le matou fautuanga tu fa tasi na ma wo ma pa anga kota mar fale o le lungo le matou tala noanga ne fia fa manuia tele i le fatinonga o tonga luenga o to alo ma fa na o so tato watunu le iwa sulima len fau ia mai la to fo i wo lo nga du pe mar fa maoni ia ai talo lava i le atua mo i la to o lo o faia le fa maoni o lo matou talo pe i le atua ia fo a ila ngona le leima la ngona a faale atua e lima taita ina inga luenga ya o le se tato mata o lo fasawa inu mamon mor kale pe fale maranga oi e isi a inga i vai tele sa fa peona tu ola la tu a inga ya ngai vai te fau e a ngai mol mo tele sala fai le reportia fa peona tale pe fo e tangata fale manga oi fe e o fa e ile se tato por klame le mtanga luenga malo le tato proclame foi le o lo sa le mu o lo yo tua oi a wa le me mo ya la kala sa o are fa ya a fa yo lo ka sa le mu pe a ka ese e tia ia va inga lo ta ai nga yo tua oi vai o le mero kupugi ko mama le me kwa oi ko e mama inga le me kwa oi le mo fa kupu nga me ele o ma fa inga kupu ia a ma fa inga kupu pe a fai se va vai ko alma ko fale ma ko akui ko ama ko mai das falaile ayo mai a inga ko kiki pipi mai le ko kiki pa ur kur fale o le ainga kwa oi ko ngolo ka fale po le pa ur kur ko ngolo ka fangua ayo mai bo ka le per fale o mai bo ko ese angi si o mei sai fa for fale wale o to yai se malu wale o to yai se malu sa yaile fe avatai sa yaile fa alo le si ainga sa tia ye fa to tuanga le nei taimi wa matua itele le suinga wa matua itele le suinga wa yai are ke le suinga no fa ko vai bo o ai le bo o ai
i anko wa lama i whanau teine. Mo o ai tangata o ainga, wa le malu wai pe atu ua ta whanau po ai. Wa le malu, o na le a, wa maa losi tu ina naunga, wa maa losi whai ngare fili. Eoi, tūlanga na. Tau ona, toi wawa ai, o le a seisi whainga. O le seisi whainga. Ia, mai, tatou fo ainga, tatou ono sai, i le taunga tāpo le are tau o iei mo meo le security mesh wire voi lea. Ma kua whai le lei. Ma tua whai le lei. Ono sai le tau, e le taunga tā tele. Ai, i o tatou i loa foi, o le taunga tā, o le quality. Kua i whai le lei le security o lo whale. Eoi, ina ia fiu le tangata ngā oi, le tangata mio leanga. Ia, le o sau luma au nanga whaane o na pō. A whai o ene o a inga i fafo, lai tau o fia i fafo. Ko luangi ngai camera, pe lua. Tūre si lumar whale ma le si tua. Ia pe mani se wha, pe a tele mauta. Ia ngā hoa rei sa wha, ia rei maka mai i le whale. Eoi, o le tūlanga na. Ua sau i luma le au ngā oi. Le whai ngā ruenga, ai oi fia ula le aisa. Fia ingu le pia. Fia kāngo fia ula le māluanga. Ioi. Ka kupua i rola i o mea. Me le whautua tio tatou atunu. Tatou ono sai. A whai o e sira fia. E whai si tele o mea o ngai tono lo mauta mo lo lawa. Vai, aru le kupe ngai la veai. Nea le wingo re kala, aru le kupe la veai. Whakau mai le security lea. Le mai e pō mai whawha malama e whiu nga oi e kalepe le. E whalongolongo uma mai le fio kwa oyo o kau kalepe. Ioi. Ia ngoi whara ia mai ngā kwa oi soangi e kalepe nga. Mea ngā le kupu. Talo whai, tia ia tuere whatu tuanga. Se i vai akun maku whale. O lea sa whaatino le porkalame al matanga luenga. Ina ia whaaulu whale i loto mawhina ngalo o le atunu. Se i kau kuanga. O le saunga le mu o le whale o si ainga lale, o lo o i a kakou kakou ainga. A kakou wofu se mea, o le saunga le mu o le kakou whale, o si ainga le lang kakou wawa i a kua le lako whale. Ia o le mele iangi. O le alu la o le au ngā oi, wo alu makanga mea ele i kaka. Wo alu ma ulo ele i fufurua. Eoi. Okay, lo anga mawhainga si i ma meo la pisi voi e ku iau ka whawhare o ainga. E alu ma la pisi. Eoi. Whainga mo le tangata ua mana o le tupe whatau wale whala au whasaina o le aisa. O anga ia. Eoi. O anga ia. Se wawa ai ai. Se kako whaahuka i nei mea wo o iai. Lea wa sa wa alu marekanga. Mare mangaku, lomi aku ngare kanga, wa pea woyo le ie konga kele le mele konga le kanga lea. Amo aku pe fangu u lima ngu e vai kwa langa, ai langa aku. Mon kanga pe ngu ile ko ina au le ai. Ngau aku le monga manga. Amo mai fangu e vai, ai langa aku ngor kanga pe ngu ile. Na me anga ya kyo. Ya kanga le fa isa ko mafukanga pe ngu ile nga. O malosi le au kanga mea. Wa alu makanga mea le kaka. Eo. O malosi le au i afu. E ala fa kula kala langa la amaka mare fare mai. Amaka mare fare mai le lo i afu. Le lo kanga alunga. O lai kakala ku i ainga. O lai ku siere titi mo. Tupua ta masese mea ole hospital. Titi mo hospital. Ya nene. O makala wai. Afe fafo se ya gura se singa. Are ngu le kai au la ka fai puro lo me ka me kore ainga. E titi mo. Era un ko solo muri la se singa kinga fa pe woi. Wa ora ka ko ngu mera valu le wala umai. Wa kubur fa le mai wala umai ile ngu mera valu. Oi.
Se so ia. So ia. Tatou pui tatou. Fai se ngā luenga. Fai se kako ngā luenga kako kilo i le menea. Nei se tatou mtaupu. E ere me maria le kupu mai le skala. E iai le makai. E iai le makai lau le ka uala fio anga. E iai le makai. Isi o mako i kumaro faleaka. Ngā whaia inga mare pāloko le lua o luakas. Le i koe alu ai se loku. Wawai le afianga le pāloka. Le i koe alu se loku. Le i koe alu e whaisanga mō kanga i le ngu. Le koe whaia so ngā lofa le whaiwhi au. A o lewa kawanga au le pure ngu. Wa fi alu le pāloka. Le ua kawanga au le tofi o le nuu. E sangilanga pepa alu le pāloka. Le mako i kumaro whare akaro ke kalango a koe. Se kako wha au kala iai. A o ka ngaka. I e fiso soangi e kawanga au le pure ngu. O ka ngaka o le ainga. O ka ngaka o le ainga le yele makai lea. Leo i fo ku le pure ngu. Se sangi pepa si mako ka malo e alu. Awa. Lako o i fo fa se sere ga ruenga le pure ngu. Fai sa o ga ruenga le pure ngu. Le wa ba ko kala le wa le kala ba ku sa o lo i duwa male ngore. Ngale anga lo la ia. Fai le ga ruenga le pure ngu. O la maka o le pure ngu i le akua la ngala sir sila mai fo foga o le akua. Ale ya se mo kanga pusi nofo. Pusi nofo. Nofo ya ilalo. Olha. Oi. Olha o gola gola. Vai, o ya nga pese. O ko le fa mai le o ya nga pese o fa le anga ya le nga pese o le anga i ko le. Vai mangi o ya nga pese. O nga ko mai le makamaka ka ko pokala me masia ai le va pe o le ya nga pese fa pa uruan pese e fa mai. Oi. Fai ele i fai asa mōkanga. Awa ke kango fue whale anga le kaukua le pure ngu. To a tele matai o lo o ke enga lo manga o e sangi lau pepa ki aru le pāloka. I rengi ngu o vale. Oi. E rengi ngu o ki vale. A ora ka haka le vasa hau ki le pāloka o le whai awa. I rengi se mea whapenga. Oi. Nga ufa penga ko mansio mato tu malo i faleta. Mai ara kase kau le fa e ke ma fau la fa penga po fede ku po. E le ngi ngu o ki vale. La ai makai la nga faya la ko monotanga. La nga faya la to alo fa fi au. Faya la to taulanga i fa fi au. La moli mawinga i fa fi au. Ai no le kawanga o i le pure ngu. Ko e kawanga o ma fa fi au. Hey. Awa ke kau mawhai e wha aleanga le tautua le si tangata. O le mea oene la whai. O le a e kau mawhai. E wha asori kula fongo le pure ngu. Ai mai se foi la. O le wha whiangainga po ai lava le kalesia. O le ala e kau mawhai e ke ui ai se au wala le lei. A le lei lang ka penga aku lo amakanga. Ke rola ufakuanga. E mai maure kaimi. Ai a fai o ngai ke sila fia nga wo fai aku le nuu wo fai atu le nuu mal pure nuu e ke mariele if ko e fai asa mo kanga karu mai le pa lo ka le o lo kas nga e rifola ye le ke malolo ai ko ke le matai o le nuu e oi foi o mai le ko e su e a mese lo nga kere nga kope le ai e ko fai fa pe ngal me e ia i lava tangata wanga faanga va aina ile tua failanga monkanga ile nuu failanga monkanga ile ekalesia kanga wanga va mai le kausa ilia so nga vango ile pure ngu fa bon mo se isangi fola ka pepa le ai oi mai le report fa mo moina ke enga le makai o ngu le ai a o makai ia ngā rue whakasi mara pure ngu. I le komiti ale nu. Le ai oe ku leisi pure ngu. Se sangi anga le pepa si maku ka maloa. O maua se kou kupe i kou ka maloa.
a fai o maua sa ko kuper ko kamaloa ele o maua ele o fa maria inga kula fongo ioi so ia ko ke fai me pio pio a leanga le ofisa mar komisina o fai nga palota e kau mafai e koe fofola mafa lau le lei le mea paku renga yai le omo le sa yai i le palota le luolo tasi a ole ngai ya kau mafai ngai kangaka e fai fa elea ia a fai la ke sao ku ilo ngu le la udi pokia sao ai kai e umalor ka ko kala lea o udi pokia sao ai kai kom singo fai ngapalo oi o udi pokia sao ai kai e ke alwa kula malau pepa le wasa ngia ku ire le wa fosi are sai si pure ngu a ia o la ku i mai lua le vanu e ringi lua le ongo lua le vanu le lua se fulu la la fa la lava mai lua se fulu i kai de ofisa fai ngapalo so ia le kau mafai e fa ele le filfilinga le atunu le fai ngapalota oi so ia makai ia e kule ia le pule ngu e fai le melea a o fa fonga mai le pule nu a i se kako i kumalo fa le akavai aua fai la ue tiute ngai sao oi la sao makai ole kako ngu agora sai ngia fua fa ele ai fua le va o male akua oi fa ele ai le va o male akua na lu akula yor ka pio lea a walu i le ka vanga fa ngapalo ai ore kai me keri mai lo faka e lu akule langi e mo vala au mele e ki nga e kilo mai ali o lo ke fa sanga ai sai ngi yar nga mea o ke gi ele akua oi le pule nu o lau wa fa utautanga o le manuia fo le na o tato fa mo o lo ta pena nei ka ki ia ka ko fai nga fai ma me fa penga oi o le pule nu ra le fai akwai o le pule ngu o le wa kawa nga we le sui foi le sai ala si la fier pule ngu e le ko e fai se monkanga ai abatu ai fo ise fa tuanga i pule nu foi ngai le fiu ngai sui fa audio e kuri se ya lo fange a fai aga ke si la fia ele i a koar kai no monkanga fai lo sui vai malie ai o ke kamilo milo langa e fai ka winga i foi ma fai ko inga fa pe ya la walu le si sui la le ma ave pure ngu o ku inga nga re akopu nga afia i fuala i o isi sui fa audioli o le la fai mai ya ma ki ngo la walu le si sui la le ma ave ai e si la fia ele a toa le time no montanga fa i lo yai kota ya vai o le fa ko a fai mai la monkanga ile ar kaimi o le mai ka wa ku fa mau tato nu ia ele o ko ar kaimi ka ke musu e fai se me yo ke wa ka fier kura fo vai le mangingo ai a fai foi o al waku ma se kupe foi ga le vai kariere kupe ai fai ai ia wo karia la fa alo pe di ma se laude wa ba ke oi ai fai la vala ka wenga ai fa fe kai ke le lava mo se le ina ne fa mai ko ta karier kupe ai fai la wa wenga le amio kong oi fa pe na wing or taimil nei la tu wala lo le pule nu o nu mala la fanga ile fa tonu le nei fa tava ele fa tonu ile nei fa tava o to lo le to fa maleuta ai o vai va henga tau na po wai to nga luanga fa tino oi e lo ha le sui la wa ko la monkanga wa ko kai mi la ya yer tu la fono vai sangi se o le manga ia nga fa nga paloka to tele ni sui o tau va mai o ai le sui e manu malo mai o le sui piko sili nga pe pese ai angero le langi io e kau fa ini le pu ono le manu malo mai i tamo enga o le fa nga palota
ai ongi fainga fo i e kau mawhai e. Inga ia whaale au hai na ile tau mawhai ngā le si sui e fian. Na o se tua lalo. Te tala le avanoa. Te tala le avanoa e o po ai sui e fia o. Ale ai whaatala tala noa le ava whatawhata. Whaatala tala noa i tū maanga wha matai. Ai au ke karu fo e ke e ka vale le si sui. Ma le upuia ai o oe. Pa mai ala le fio su era le ke aku ka vale apai. Le fio vidi ala lu aku ka vale al ulo ko pai. Io e or tu langa le na o se tu walalo ya o se langona fo e fono fa pipi io to fai va lo fi a tato ta pena i mo fai nga palota o oe le sui le o se mako ku malo le lo winga o fa ku se mako e ke ma fa o kasi ka o fa le ke sa ungi le wa ya ka wanga u ka ko inga ia sangel pure ngura pe pa he siri pe ali fo ke malolo arriva malolo e a wai fu tu pe ia e mun murianga e ko yo no fa singonga o ngole le fa mari e ingol tu la fono wale vai la ke luange o sa fa inga matai la sa fa ile le lalo o matai musuia le nga pa io le tua e fa ya tonu le nu bone manuia o tatu tu malo o le la ka ma fa ke ru fo fa se mea inga ia sori e ku la fongo oi pure nu failo e kiuke ma lo ya te oe ile fa atino lo tiute male anganga o lele o foi nei ile fa maoni oi failo o tiute lo fa maoni a wo ke fa ya fura nga pepa ko e pea ya a tato ya mo meu tape nanga mo fa nga palot oi man ko le ha ke fa ya ko tato what to do kufi or kai minyo ka ko le kufi se kufi le bea nga wa kimu wa ko le mea a wa o kamangi e umai fo for paloka le ko va ai se reporti mai le tu sai le aru fai kula yo oi ku fa ga di mas furka la ba le plate ba kwa le fan ka pungi ke engia le povi masima yo ile fai un ora vai aso yo se ka ko fa au ko ye kufi aku wage le mas fulu ave fa ka mai ra aku wage se fa ku kanga ai vai la palo va ai la palo yo tau tu na ma oi lau fa sao mortato fa nga palo le wa ku fa nga ku pes ma le lilo i manatu o le geia la o mama i ma fa apuku i ma la o i kai kusala o le a wa fele le ma maka me fele le ma maka me ya ma fele le ya kai le me fa ba ku ye ya kufi se o i fo kufi banguia ai tau tu na la palota e te mata isfu lima tau sanga le sa ilia mai la so na film tanga luenga malo le wa to mai le si fa si silanga tanga luenga le wa maua e ta tau na fai stato tala i le wa to maua ma wa to fai lo men tanga luenga to fa tasia tu lona ainga mai la fi anga sa ta pala ele le tato tala no le mele wa eso le te ale na la wa fai unga ba so le te ale sa fa pe ona la winai fai unga o le anko to mai to airona nis fa penale si mata upu vai so alente nei tene titi sfur lima tau sanga lena ave fa malo si taxi as ave taxi fa vale valea sa oi ya rupe mata sila ya ko nga ave taxi mai mor kai me feo lai lenga fa ye sa wanga matanga fa ingu vai la au onga si vai fainga si la ka oki lo ka fia va ya oi
Vai fainga. Ai murmuriane koe oki le ulu kenkiki. Koe oki. Walaki lo pui nga ke lalo mtanga luenga malu. A ole mea mongi ia. Koe ke kapiriru e ku. Yoi, tūlangana maka ukia. O tau whanau teine. Tātou matua. Toi tala noa. Tata noi whanau. Yoi. Astona ia. O te lei loa. Po le a se mea tala whiangai. O le a mawhai e on toi whamatu ua tufua. Loka whawhinge. Ai mai se toi ngā tau sanga lea. Su lima surongo su fiku su varu sfuruiva. Lus furu. Aua le to ai mai se na to lo a onga. Aua le to whamatu ua. Whapeo e whai mea onga le sko ngai whea ma whea. Aua. Ua popoto fo i whanau e whai mo meo a wala ki Apollo. Eoi. Leo le a onga makarkala ngoa. A o kai onga e vidi a kula ia le wha angoi mea ulo ki ngai. Wheo le ka ki o mega ki whai mea onga i. Ai alu aku e sere mea alu iai. Fiu loma tua e whatari mai. Tupu e malpopole. Whasala lau mai loi lupa. Eoi. Leo ko yengi mea onga o mga o mia ngā fu e whai mai le. I le whartusi. Mea ngā whai mako vai kaimi. E ala ngā mako wor wharekusi. Nanga e yengi ia meongi. Inka ngeki ngai whage o ngā pō. Ngā ore wharekusi a ngā mawaingi ngai mea whai ngai mea onga ngā kaimi o ka onga. A ore kaimi ngai. Mo o hai lau pi e malau pi i. Ia malau pi u. Ya. Whai umaku runga o penka whai langi. Omi aku umai runga i le kuko. O le muro, o le nuro, o le puro. Wawa de kele o me whai mea. A o le ngei lava. E whakupura ia mea ia. Ioi. O tau whanau tala vau. Tu uia le fia whai ta anga la iti. Tu. Le ngei kama whai maa kua se i. Whatu langa sau luma nai. Whai le leila wa onga. So ia se sengo fie. Maka ukia. Mole tasi le lua. Whanau teine. E sa ili mai lunga le tu lau mtanga luenga malu. Tasi vai aso. Limba aso. Fa aso. Ka ke ia wo koe mai lunga. Lau maua. Na pau wasi. Fono whapipi fo i mtanga luenga malu. E le whatonua. Ai wana o se langona whatau waa. E tati atu au tawhaina. A o ngale lei ale ai kongi le lapisi. Taimi ia po whena toi maua ai whanau tamaitai nei. A whaina maua ni whano ni alato o tama. Ai mai ser tu ai ngā tau sanga lea. Wa kaua mai ka ia la wadi ikala wonga me whakarangoa. Au mai e whaatala noa. Ma wanga waa e mori anga whai. O isi te neti sur whatau sanga. Sur tolu, sur wha. Ma wane le tala. Le o mi malato wo tama. Wanga wo. A o se tu wa lalo na mtanga mena. Ba ai pe le o le hava noa le lei lea. Le to e mawai whanau tene nei. Ba ai pe le o le hava noa le lei le o to e mawai whanau tene nei. A whawhisiringia. E tatau i mātua. Ave e whesiringia leo whesa iai. Ioi. Whesa iai. Langa olo lamarti Apollo. Kai ngange o le wha pēa mākua. O se kama kiki ai lang kupulanga.
ai mun muri age o renga fe ave ia se kamalo fa se ko rua ma se fa au ave so fa urur kangi ele se me ke ya ko maua ai ma se matua a ko fo ia ko fa au ave limo leo ave limo no tanga wenga fa yeso suenga anga ua fai makaloka le iku pawa li i le fai ale melea e ki ngā hanga i loe la iki ke ngeki ai o ama ave foi ngai o klaki ka fao soli tu la fono ai mole matua e hola al mafofau ngā o ngā foi mai a vidi lo fiso leo koe foi mai ma olo ia ile ofiso leo ave awaki isusu e ka ko wanga o pepelo ame au mai ave leo fa tartara noa kupulanga fo i kaimingi na ia ka ko fanga ua wa ma losi e los fa inga le fili yo ave fa karkala ngoa ele le ia la fa karkala ngoa age abi fonga o ka mikiki au lang kupulanga le la kia onga ai e yai se fa karkala ngoa ya alu ai ya e fo o se ave taxi o se kamaloa fai ko ro mar fanga anga va alo inga fa au le kanga makua fai mka upu ewe fai mka upu nga ore ka ko pepese ta ofil sa waino tinam tamaitai ta ofil sa waino fa na tamaitai fa na tene le har ka ko ngaruenga fai le har ka ko ngaruenga fai ile o se ka ko ngaruenga lo far melea ore ko foi mai o lo ka fa finge nga lo ka vidia leo fa mon mone ko ku la lo ya ko fa sala la ngale ko foi mai ya mai ka ida le fai mai sa le ai ngalele ave leo fai saki ave fo mai saki ngaluenga fai fatasi al mtanga luenga so fu maloloina male mtanga luenga malo mai le reporter fa le mai nga rua leo fai morianga ka kalea mele o tele na le uma ya o ngafanau masafa la iti na fanau tene safa la iti tan wailea ele o ile o nga o mea leanga nga umaya i koso ka frima nga sawar ken kiki male lima sfur ka la nga kongi fo ye nga ka malo yai pe nga kongi fo ye po nga kala vo nga la o ke ya le ki nga wo ofo ai tatau na tu ilunga fai se nga luenga savali fa pe na mo le matua ya lofa tu ilunga savali yo tu ilunga savali fai se nga luenga a pele tato fanau ya tato te amata atu matua le fai ngora nga luenga ai le o le pele ma fai mai pele ai nga sawa ma le lima suka la pe kor suka la nga before yer nga ka nga yer ke giki ke yare wa koso ma yare CPE kawi ke yare wa koso ma le CP le ma fai kau kala pesili mai lo mai si o ya fa nga yer mai ka nga le fia nga yer lo kan lo ke giki nga o ma le si ke giki o la ko vasenga ke ma fai nga mo se lumanga ile nga mea ma fua mai le makua vai fo le mafau ia tato fanga solo mai le se tato mta upu ele to umi fo tato taimi le o moria i samo nei ia le sunga ia skuka famuina skuka longa fo ilana i tu lau le tamo le lele
le ngata lungo le YouTube au lungo le Facebook. Yo, lungo le Facebook. Le ia ina e kota le fati nonga mo dianga leo leo. E fua mai inisi o la topo nisi o la tunu na faauru tangi. Na faauru tangi. E faa sanga inisi o porkalame fo ia le fo i tamali o la tunu. Ai na paua si o faa nono anga. O le pa lengi o le fua o le mea. O le pa lengi o le fua kau kau. O le fati nonga. Ua makua i o mai sa o loko hale urunga li ile singi sa moa. Makua i o mai sa o loko hai sa moa. A o upunga ma vava i ai nguku o whawhinge marka ma loa le o ngale kio singi. E whaisi ma lolosi. E whaisi ma losi o ngana. O ke whasa o alfa sire le aku. Langa i ai ngisi o lesi piko. Le wakusi ala ko kuskusinga i runga. Ia. Papa le ma losi o le pawa. Ale lako vanga wha upwhai. Ma le o mai a haka ngi makoyo. Mai makoyo. O le whainga le wa whai esi a kako wamio. O le whainga le wa whai. Wa mo mongo aku whainga wha upu whai. I ko kongu o le matanga luenga. Ai aua. O ke wha upu pula le melea. Le mata upu le a fia to fine a lise. Le ai manino le lei. I fata nonga matama tai pa le mia. Le wa vea nei pa le mia tausi. Le safa pito fia mena amu mtaafa. E le sankangi. Yo. O ile nga yoi i mata upu lea. Mori yanga leo leo. Male fautuanga loi siri. La fonga le ungari ilea. Faya fia me. Faya ya tuala le sui pa le mia. Ia la fonga na fai mai le. Ya le atinu Wayne. E la fonga na fai mai ya olo. E ia la fonga na fai mai le la aude le mali toa. Ko ke ki ara ka penga ka akor pa inga le umaku. Ai e motino. E fa mtala nga hoile. Se longa fa auru se kangi. Se longa fa auru se kangi. I lo utari tonua. A fai ka ko ke pui pui. I kai kai. Waka kaunga loka le unga ri rea. Waka kaunga loka ka malo rea. A fai le angola ye fai le loka. Ai ke wa fe kawi ku rola ma se si ka ulanga foi dele. Ku ye no mar ku. Ngala ya. Ngala ya. Wa ngala ka ku ye ka ngaka. O nga waki ngar ka ngaka. Ina fonga nga fai. I se ka yai. Le mo war kala le sa po ko ya yo skaria le sa mo. La me wa sa loko. La me wa sa loko ai le o mai mare o. Ana me wa kuri apu ai le sa wa le kama. Ai fai fo isi le maka ki o nganga. Maka kala ye nguko le ngari ida. Saudi fa finge o isava. O inga ka koba ya kula feo ai me fa finge isava. O fai pure o le siku. Saudi ka maloa. Ile sia ka sawa nga sawai. O inga koba ya kula ka ele mai. O le fai pure fa le ka ngomer koru. La ka ele mai le mai. La ka ele mai swimming pool. Longa winga ka ngia mai. O ka ngaka la ga ile kuon officer lolo.
e alanga ufai aku foi ngei ile media langa e fai le foi ke kala ngo ko ye lunga e fari ngola wa ya ka ai ole mea le kupu ele o nga kasi male faki ngonga kula fongo ele o nga kasi ele ifangu fangu wi foi kalinga o ngisi a ole lo ya sili a ole matanga wenga ole leo ele ifangu fangu wi fo io ko kalinga la fonga nga fai mai ya fia me tuala ma mare kelo mingska ile kaimi a ko le pai inga le fatu tuele to sa motas pela nga ole malepe ole menga bore ise mea mela le malo kan kalo iken ka de la kan sawa okay loa anga fa apea o iken kayo lenga kupu waile lenga kupu lenga mai kan ka ngi ore kom singa mo le vanga ko mo ia skama sasia iken lenga ya ior ka kore lo por menga fa ba vai ai o langa fa kingonga maka ukia e pui ai mai sone ona ka me sa wi me fa usang kang e ku nga se savari mai ia tuala Bonifacio fai sangkangi va sanga dum ari dia e ku nga se ia waku ia le sa ave ma min staff atu anga le wa ave ngi makai kai fongo o le vanga fa fire fast e fai sangkangi va sanga yo e ku se i waku kanga kanga fai la ku kang fa fe fianka penga maka upu le ali se fa fe fianka penga le se kangi afia me o fai al fa le anga o ia pe on fesi le tu stala fa me tu stala kero ma fa sa kangi fa le anga lo tamari anga a wa o le me o fa le anga wa fa ma ngia mo fa sto me fia me le ai o le mori anga la le fa ya le o le fa la vea o le fa kingo la ko susuenga le ma fa ya le ma fa tu lo al pu lenga ngi ave foi la kala nganga ma me foi le ka fe ai mai pupula isi wa le ke vai so ka no se no o ke la ko ke sangi o ma ka ke pupula o ke mai kaua o ma fo ringo le mo ya la kala o ke wa ku le ofisa yai malo le malo ese le makango fio la ko la fon fia ai yai malo le malo o le maka o ke o men ku kupu ai o le fia kai pula na la ke lo la ko le fa kwela kala yo le la ke fa sa jam fai nga ko manga ku ye le pule nga tanga ngo malo se fai fo ese fua a fai o le nga la fo tato tai awa se ku ia fa di ngol manga ku fo le ava ku sa o le nga mama ai o le saur ka fa o le fai o ko nga upu e au mai le nga le ma fa me nga le wari le nga fai yo tuala le sa po le o lo avem para mia tausi sui para mia tausi tuala ngala lawa le ngari ida lo nga o yu le wo pako le ka ua kua kilo ma fo fa sa kangi kilo ma fo fa sa kangi upu ngala lau yo la fonga fo na fa ya fia me okay lo la ile o mo se ava nor te mine o la to nei ai o se ava ngole lei action ai lon tanga wenga le a wa le nga ngi tu singa al sa mo observer le nga ngi tu singa al sa mo observer ne ma di yo fenga ku singa ile molianga o fiu ya por sunga ya tamolelele ka ko aru tamolelele
O le malia i o le mainga kuskusinga mai okay lo. Ele ke foi kuskusinga. Mai fa leo sa o ya so manga kuskusinga la se bang fa. Tau fia tama o ele. E ta li ai nisi. E o ko fa urungi ala ko kangi. Oka. Fio lai sole wa uma ko yo wo fo loko. Ele wingo le mea. Fa mai ka fia. Sikuka. Se i fa akaling ka yo mai fa urungi kangi. La ka fia. O ele ang kusier kuskusinga. La fia mai lau melea. Wa ele ke ka kala kuskala ro ngo se beang amai ko kongu. Ile matanga wenga. Ele ka kaunga faya ko kongu makanga wenga ka bea. A faya o mo ria skuka. Ngare ko kasi ka pega o kota re wala fa ulang kangi fa sanga ya kamole ele. A faya re ngisi ngaka nga. Yo. Release. Peyo. Fakari no komisioma. Yo. Kakala ko fakari no komisioma. Ai langi mo lianga fa popo. Kamala ngafwa diali kai me vala awe. Lawa fiona fam sino ya mo lianga fa popo. E fa sanga ile o mo lia. Lawa fiona fam sino e fa to sanga ina sisi. Lua va yaso ona lo ya iniso mo lianga fa popo no tanga wenga. O upu ayo ki fa lo ngoi fa ikal sanga le. O le bea lenga lo mia i ngona pse. Mo fa pe ba. Ka fia se ia talia ila tou. Manisi sa fa ye fa sala lawa nei. E wa ko fa ina ko kang. Alu ala ia fam kalanga le atiko la dia. Ale to fine ada. Ai muri era pa kala fa muri sau. Ai la vea ko fo ma. E la vea ko fo ma. Le iloa po le ala o me o ngalo kuskala le. Le iloa po le ala o me o ngalo kuskala le makaya o ko era ko sakila ka upu ofiso le. Ma ko fa popo ye media. A fai ala fie fai mai. Mere kon fa le mata upu tonu alea e tutusa ma le mea le fai i le fong fetalai ma le sui fong fetalai le nga fa ko ese fa lawa i kele mai observa i lua aya kota ele fa ko ese ya kota la vai ma walalo yai yo le fa ma ko le ma dia foi fa ko ese yo ai lo fa ka va la ka fa ko ese mai ai amon mo le ala o mea kangaka se va ngao gi magu mera fe ngadwe ngai o ngale lola yo le mere ka kam fa ya kwai yo sau wale article le fa sanga ya tamorelele ai muri e pakala fa e lua e muri ai mention ai lo ba sau foi o le kanga e kasi usala me bongi ala kala le fa ya o le fa vale anga le loa wa diali o fea e le mele alu le kusikala le au mai yang kuskusinga mention ai fua umal makumaka upu mar kampangi va le sa mo e ways wai loa umale la lolangi la sa ko ka fai loa wai loa le nga kai sa mo ngei wo o le mele fai kawa me nga le ka fai maka ho fier kawa o ngal makumaka upu le mar kampangi va le sa mo ai la ka ko kusi i ai sa du fam kalanga e akangi ai mo le ka foi lele e mo e alu e fai ka kala fa longo ale mention fa me vai asor ngei o makumaka upu e vala awa ile maka upu mala awa mon mawa i ku leo ya le fala ka wa ko i ruai a o e fa lo bai pe fa lo mai se ko observer o le maka upu nga na e kolo ya november o e fai kau mangingo le article ngale a le talamua fai kau mangingo le article ngale le radio Samoa na e kolo ya november o kausanga ngei so ye ki fai kala oso le no por ala o me ngalo ya oe
e ala ionga o nga aru kuskusinga ke fai ume ke awa ke fai ume ke fa vale valea makau kia la la kikira ele le yala o le fai mo karkala ngo fapia ai le anga loka le fiu lo ko ru fa ka le kaika bo loka kaika le bo ka waso ina kapo bo yala kala ele le fai foi le mo kala ngo fapia fa ali le mele fa valea fai so ngai lo le ke wa fiu lo ko ru fa ka le kaika bo loka o le bo poa na mere li foi e pe o isi kusi kala ye li poki le kala sao ya tu la na ka ko ko fo i la fe wa inga le ngari ide nga o le ao le malo nga o i le ao le malo le mafafau na se va ya le melia e kau saura o le malo fa ulang kang e kau saura le ao mamalo le malo tu loa le tamata wa ana e kau sau sko inga i lo fiso le fa sangkang pela nga o por kala me ko ke fia ko ke fa longo yai nei la kala sao straight forward ar ka ko kala ngo nga o le ao le malo nga o nei fa fia ngai nga le ma fa fau ai ale mere fa ngi o le kala lea se lo fa usa kangi e kaua fio mai lana fionga le ama mano le malo fa usa kangi a wa levan ka kaunga action leo o ke fa ya kore umi o la por kalame le nga o ka umma me lalo fa yele ta bombo pe kan ta plon lua ya me wore fa ka kia umma me lalo ma si por kalame nga e ka ko kala ngo sao e ka ko kala ngo sa sao me ya la nga pe o le ka ngia mai e kau fa ai ku au le mea o le la ka o nga mangingo le mai e fa ai ku au le mea Ioi. Nga o ai le ao le malo. Le ma fau fau o ngari le singi. O le ao le malo. Na me wore ka fia. Sau le finge ngu pua a sa moa. Sau ko yanu. Sau ka malo le sau mun le sau ka ele ma swimming pool ko yanu. Le fu mo tala le fu ko sau. Awa ko ke fakinga lo ko ra ku. Awa ko ke fai mea fa pega la le sila le tunu. O ai la leo e malo. O ai leo e malo. A fai e mongi lo ko kua, mongi ko. Pui la malo. A fai e mongi, ma fa maongi, le puinga. O le ao ma malo o tato malo. Levan ka kongi le sela ka malo nga. Levan ka kaunga kongi le sela ka malo nga. Ka ofi ngai. Ai e fo yanga la fonga fai mai kia. Yo. Ai fo la fonga fai mai kia. Eu ar fai pure lo fala ka o mercolo. Ai fo yanga la fonga fai mai kia. Fai abui. Ka kia ia la. Ai pe o tūranga tofi maururunga nei. Ao le malo. Tamai tai palemia. Sui palemia. Ma ministar ka peneta.
Ai lipiola masenga wenga na fai. Le va pe o faya. A me le fe kawi. Le lokao tamorelele. A faya wa yaini tangi fasanga. Isia uso. O ala na tu la fono. O ala na tu la fono. Ai pe o lo ule fa no noanga. O le fai isi. Ai fasa o loko ai si fe pe o maka fa lili mai. Ko ke fia kilo la. A o se si foi lo official lawyer siri. Ko ke fia kilo la i kuskusinga risi kure o fai mai. Ko ke fia kilo la i kuskusinga ia o fai mai. Me ale malo ka ko vaenga, wa vai la ia lenga le o mai am ko ko fafo. Yo le ma se ka fia ko la lo official leo ka ko vaenga. Ai ko ke ron vaenga ro fako. Le au fia uma. Tu lo wale. Le mamalu le matanga luenga. Iona tu maona vaenga ese. O lo o tonu mafatino ala tou matafa yo tausi. Ile fa maoni ato malava. Ai fa sanga tonu ase taranoanga. Ya ki na ko. Kakau nga faya mere. Fa kula kala sao anga kupu mai si kaidingei. A o iken, o fui awa lili iken ka le komsinga. Le sa ngoi ko fo yese so ngari ida. Fa ngor sa ngar finger sa ngor sa wayam sa vai. Sa way ngo fo ro ngi. Ta ngo la nga vai fa ki ngonga kamanga. Le komsinga le sa yai. E sa oa. Te fa pe wo fa le hanga fa tinonga. Are pu lenga o yai nei. Le ai. Ele isa nga fa le hanga ile. Le ai. Langa e ka kaunga ko ka kala mengi. Langa e ma lo si le la fonga le ka fai mai. Oi. E ma lo si le la fonga matu wa inga ile ao le malo. Tamai tai pale mia. Sui pale mia. Nga la lau mai ale nga oi. O tuala, tu lo lava. Le sui pale mia. Nga la lau mai lava nga oi o sia tamari. E le urungari idea. E o ya olo. Ile tau mawhainga mai ngā waa ma waa lele. A o iai lalo le fatua tua ile tusa motas. Ile kau kuringa o se i kau o aku ila kongi e whaingia lako kangi. Ai maise ale au ma malo le malo. Tati e ia nei whawhia ngainga. A wao le la malai a ola nga. Tati e ia nei whawhia ngainga taulangi. A wai pe oi aver kangi pele ai e malai a ola. I whawhia ngainga. Ioi. Tūlanga na. Se wali ka peli. Ioi. Ya. Ere se nganga ya kia oe. Oke rei loa oe. Se wali ka peli. A fai ke re fia a wai mako poka la. Mera me mai mawai fuo maka ke pupula ia wai le alwe. A va ai se fa amoe le lei po sio wa finge ya ngai si mai. A. O ke maka mai fuo i marki nga lo loko. Ayo.
O le ngā fwoi meo lo fai meo ke, o ke kaukala. Vai, o le mea ngai rea masau whea. Ya, i re sau karai whai kua ia ki o reuso. Ai alu e vai lau pepe ngai ke alu e kausi. Ioi. Se o ngari, alu e vai lau pepe ngai kausi whanelei. Wai po sau pepe. Ai au e ke o so mai i. Ya, alo whakumbo e reuso male ainga. O ero se ngari, alu e fisau malolonga. Pa e rifi mga makai maku karangoanga. Alo whakumbo e reuso. Ioi. Waka kama whai a fwoi lele, pūle alo ka loko ma. Ma ora mai mo fua ka kokai me. Whaaru wale fwoi i e koe ngaka. Ioi. Tūlanga nā le wo e tato whasoa. Tūlanga nā le wo e tato whasoa. Ka koke kilo le lei marikokoa. Po o sao e ngei me whai. Po o sao ngei me whai. E alanga ka pisa ka ika ia. Se olo ele o soka fia haka mai. Lai aka ma mai leo lai wa ia pu le ngan mkaka duenga. Ele ke yo o lunga le mone. Ele avea ai matai ma avea ai la ko wa ia mkaka duenga. Ona ole ata mai. Ai se fa mole. Se yo ko karia mai se mako. Si o mako whakau waa. Si o mako mangaku vai. Ele ongi mea ele anga ai le makaka ruenga nge mako ka mawhai aku ai. O mea mole le lei. Ile tilo atu ora tunu. E mongi mawha maongi. Le whatinonga. Langonga le whangonga, langonga o le mawhau le ngari irea. Ile hao ma malu or kako malo. Anga o au le ngala foase upu whapele au le malo. Wo leva nga loka au. E kaure e whaia se kangi. E lafo ngei e kuku mai ngei le se furu mingu ke leo e wakua ue loka. Mongi. Anga o au le nga lafo ngei au kala tamai tai pale mia. Wo leva nga loka au. Yo. Fo i tuan mata upo king fai popo. Kako fo i la ya inga. Manino le leile sau noanga. A le sa avea mapale mia na taimi. Yesko ingo stoi. Mangingo le sau noanga. A stui kai minga loka king fai popo. Ina ua fatala noa tu stala. Fisili ngia. Ina mata upu le. Ava mai tala tu le pa. O leo. Langa lai loe leo. Wa sori tu la fono i la fonga na fain. Fa sanga le tai yo le malo. Eoi. Mangingo le lei. Eoi. Anga o ura leo ke ngofo sa mo nga lafo sa upu ya fia me. Mo fa ya ko ya ma marta mata iparmia. Pe lafo bo fa pe ko ya ma ya tuala ponfasio. Ya olo le atinu. Po leva nga loka u. Leva. Ai masela ma malo le malo. Yo. Ai masela ma malo le malo. Ya o so o le vai nga. Yo. Ai ne i mai tau mai ma fa pe mai fo leo. Fa pe wa mama. It's straightforward ar kala ngoa kota. No peons. Nga o sa on na le mele yai. Nga o le sa on na le mele yai. Ia tu alalo, talo sanga lava male nganga e tumu le fa alo. Le pulenga o le tato mtanga luenga. Malu le malo. Se silange kakakangi. Se silange kakakangi. Tato tausi
le tatou wa mamalo le malo a o la fonga nga fai ai makaukia makaukia a fa fonga mai se uso ya turisi fonti lai o uma ya kurisi me ko velo mai la ilunga kamanga si te tanga ai si o tatou watunu ia masi tanga ai ni matanga ruenga leo kau nga fai se fai unga i ngai kangaka ia o tūlanga na. Tatou o mai loi ile mata upu, are fong fetalai, sui fong fetalai, makama sasao. Le fai lau kusi o le fongo. Fai lau kusi o le fongo. Ya satama. Wa au mai, se fato e senga fa lau e tele. Wa au mai se fato e senga fa lau e tele. Ale te tasi o newspaper. E fa asanga ile lato lo minga le na faima. Mata uaile. Le fong fetalai male. Sui fong fetalai. Ok, le la prame a wakai fo e fai mai ka ikaya ya la ko vai. Wa pe yo ai kota. Oile a so sisi ala ka. Yo. Ya. We were wrong and we apologize. In the Weekend Observer editorial on Saturday, 28th of June 2025, we made several akode mamlama yo le ko fa la waku ai karikong wa fa mo o fa ngofinga ko mamlama mai we made several false and defamatory allegations against the Deputy Speaker, the Honorable Awapa'au Muripola Alo Tafua Muripola, the Member of Parliament for the Ainga Iletai electoral constituency. We falsely accused the Honorable Awapa'au of corruption, acting illegally, receiving his salary, and using a government vehicle unlawfully. Abusing public resources and being self-serving. We made these serious allegations out of ignorance and our failure to properly research or understand the role of the Speaker and Deputy Speaker under our Constitution and as part of our democracy. Kua inga ya lenga yai. E fa apea fo ikua inga ya nga fai mai la ko kusikala ya ke au. Alanga ene ma fai la ko fai mai fa apea ya ke au. Ere via kusi mai ke au sera ko me fa apea langa le lope ko ila lo popo ai. Ele ma fai. O nge soi fuanga, o le ma lie ia. A se sesa o me fai. I le kamau ainga, i se e lava kamau ainga, e ma fai ngai fa ko ese. Ai a se sesa o me fai, ai ke vai ku ngai pala pala. O le fai ma manga le mea. Ele ma fai ngai fa ko ese. Yo. Le ala o ma ko au mai alo, ia le la ku fa ko ese ngai. Ai mai mawe. Pe anga fa apea. La koke I loa fai au wala se le au le lei. Vai. O le au wala lea. I le va ai ar kangaka soifua.
o se au o famaya ko ilalo. Famaya ko ilalo le fako ese. O se ko ilalo popolo fako ese. Ai ke ilo ele sila le akua. Le sila me o fofonga o le akua. Oka. E ke fako ese o le kaimia e makala ila fako ese nga. Ai le makuai. Ili pua a ngelu le langi. Paki a ngelu maili le pu. Wa e pule ilo loto. Eoe. Wa e fai ale awala ale atua. Iala. Nan mere fa ape ai ke mi uma asasi se lo minga. Kusa pele amai fala we kene ilunga. Lunga lako lo minga. A me ma foi ngale. Ai pinga ngang peka ngo e tap mai kai kar kel fongi kota. Ya po ai dewo ya ai ma se foi ya stamari fo la uden ma de to. Yo la fa kai vidi fo ya la udi lang kel fongi. La udi ya finangano ma di fo o tama. Wa fo ngi kuskusinga ale mato newspaper. Ya dewo vala au te fato ese atu. Nga ola ko mala udi le kala ko. Nga o observer makota, nga observer mapai malafai makopai le ulo falai. Mane mangai ngai. Ala ko le mene kupuge. Nga fala la kulo ya ile. Le lua oma me o fo ngai le fai mai la unga o le tato tu vata singa le wa yai e lua se fulu male o. O le tu vata singa o le tato foa i wa yai le nei aso e lua se fulu male o. E nei no ele ko inga la ula mea. E mai la nga fala la ko e o le lua se fulu male o. O so lo fa ko ese. Ai fa pe wala ilo ko ta fa sanga lua se fulu male o le me fa pe. Baba ai la ai. Ai se le fia. Le mai ka ila le. Se le fia e kusi. Morianga o kota. O le defamation. Ioi. Famaya defamation. Ai ane la ko mene fai. Ane wo admit. Ane wo admit. Ia lato la fonga. Ili ma fa la fonga. Ioi. Le ngala ko kua ia o pau. Ile media. E fainga pio. San mas ka wanga le ko ngol pusa isa fa mo mo solo ka kale. Se longa fai mai ngure wanga. Wai maka la ko we. Soya la ya. Yo. Ila ko inga ya lele mai ile. Tu wa inga o le fionga i le sui fong fetalai. Fainga pio. Yo. The corruption, acting illegally, ana fati nonga, ele tusai pe ele fatu la fonoina. Receiving his salary, se vai mo or ko kongi e ka fiolai le loko inga masai sai le loko leanga. Ka fiolai. Ayanga o mengi o loko ngi me pe o le faku e faile kingo. Alanga o le loko le se kingo. Anga pe le loko o le faku e faile kingo. Wo leva ka ko e go fufula me ko faka de keke leo le loko leanga. Ioi, o ke fa fe kai le fa kuranga nga de aku. O le wanga a federate one. O e ki kilo me manga kure le se ko nga wanga ke mai. Tawari fai la sala. Dai fai sala tawari. Se vai wo o ko kongi o si sui fonga fe kala ile ia kura fongo. O le ngai wo e fa le anga. Wa, mo fiu e fa la la. E ke le ar ko kongi o sui fonga fe kala ia ke oko. E no foi po le si mele li ngaru le kusi kala kusi fa le anga kai ka fa le anga. O le ai, e kukusar ko kongi o kota nga masinga manong ko kongi le lua ka usanga.
o le kokongi using a government vehicle unlawfully. Oi. Se ka ko vai ngai. Fa nga inga fa mer fa nga inga ka vale le malo. Ele fa tula fonoina. Unlawful. Se va vai. Ia ole abusing public resources and being self-serving. Mama iko inga le fai. Bo o fa kingonga. Ole mo le fa nga inga o aseka ma meo o meo ma malo. Bo la ko ma fa fo le nga fa ma dia inga ya o sui fon fe kala ia. Se le vai. Let's see in fact, the speaker's powers and privilege are found in the legislative powers and privilege ordinance 1960, which specifically requires under the law that he and the deputy speaker remain in office upon dissolution of parliament and continue to receive their salary, allowance, and benefits, such as the private use of a government vehicle, until a new speaker is appointed by a new government. They do this as representatives of the legislature, which does not shut down upon dissolution of parliament, but continues. Makakova aira ere mangingo re mea. Wakako kiro ere mangingo re mea amai. The Samoa Observer unreservedly offers its sins and unqualified apologies to the Deputy Speaker, Honorable Awapao Muripola Alotafua Muripola, and his family for making false and groundless allegations against him, and invites the public to completely disregard the contents of our editorial on Sunday, 28th of June, 2025, and accept these papers' object apology for misleading our readers. Famarurua kupa fa ye kaure mangingo le me le aka ma fa iro kala lo fa vai ngi e kau fo fola aku upui ai isi upui ka fa ngo ku sole o ma fa ye mo ka ai vai o le kusina o sia la ko fa ko e senga nga inga ua fa la mai le luas fulu ma o po le luas fulu afi o le tūlanga nā, o le makua I mangingo le lei. Ia, e la si vaenga le kau wako. Se o kau wa yako. Ia, o vaenga tūla fono, tu se tamitai loia ya taro papa. O kako wha au kala i. O kako wha au ka ngeila ia I le me leng whaingi. O le a fo I le whako e sengai au mai. Ua makua I a nginga. Mala lafo yei kala le siku. Ioi. Mala lafo yei kala le siku. Kalo fai I tamari anga. Ia ale kupo e fo le vevesi ngei mea. Le kausu enga o le pawa se vai bo o ngei ka avale e baka o ya vaku. Ia le la wakane le fonga fekala. O le ala saula ko le keu keunga. O le saula ko mo morkula fonga keu keu. O le apar kamalo e sau sa o le fa vai. Ioi. E sau sa o le kula fongo. O fa kingonga. O ngaluenga. Ale fo fonga fetalai. Ioi. Se fa au kala iai. O ka liar fa ko e senga ngai o le mafuka mai fo ia se uso fo ia au pa au wasuemu. Tuai ai ngor tai.
mai o te i loa foi ia ka ilo ia a ona ta mali e tu la i mai no foi le fong vetalai ma le sui fo fong vetalai oni ta mali e ka ke loa kwai fodinga le anga malu le loto mawalalo o ku ainga kanga ka kongu ia le manga o mia ka foi ia le ka ku manga mia ka ko palo ka le manga ingi e anga malu loto mawalalo e oi ele kali fa sa ea kali ia la mea fa fetai foi de pitola au ana fai lau tusi o le fono si ta mali i lea sa tama tu lo o le maua akoa e ka fio lai fe tusi a inga nei e fai ai manga kuala o lai kusi mai le officer siri o kupe e fea ngai le leila mai mangkua a kako a fai o le kafakolu fa afkawa ngai le iai o le ulu o le pulenga malo le executive o le tamaitai palemia o le ulu i le palemene o le fofonga fetalai o le whaululunga o le whamasinonga o le whamasino siri ka ko foi no lai upu o ai fea ngai mar whainau kuso le fonga o ai fea ngai konga mar whainau kuso le fonga o le kusi marasi i o wale okupe o le fea ngai konga ala ma i mar whainau kuso le fonga e levo le ko o lua lea i le whaamam la mango mea oi mai ile i whainga fo i whaavae pe ona iai e se arka e se ale le vaenga filifilia tangata whainga ruenga le malo tai pe o CEO ma tō whinga whapena la iai le vaenga le pisasi e se fo i le vaenga whapitoa ale palemene la tō te filifilia tangata whainga ruenga le palemene e wha pena fo i le wha masinoa o le mangai o le melea ua aka ngia mai ai e ka kau onga ku vai mea ngi ioi lea ua mangai a o ka se leva ngo ka ola mai le fukua ka iloa le wa separate le melea ioi lea fukua ka iloa ala lea ua vai mea ia lono winga i le toe foi mai o se pale mene le ala fili le atu no le fanga palota le lumana nei o se pale mengenga la koke o mai ma fa a ofia i loito tonu ma fanga nei o le mea mongia o se pale menge o mai boka kau ga separate le budget e se ale paketi ale malo le pulenga fa tonu e se le budget ale pale mene e se le budget ale baenga la ale famsnoka fa akawala ia le pale menge la ko ka avale fa nga ia la ko fofanga fa penale fa masinonga fa penale pulenga malo yo le mele ga ia ngei le fa ko ko mal malama ngi le mele e pe yo le mix up inga ngalo ka wa ma se ka mix lima ka la ka le e saula le mea makwa ele loa pe kele sa pasui pe kele le laisa pe kele kale e sa wale mea e makuai palu fa sa pasu wa kwa palu fa kasi le mix up inga kilo ka ba kwa fa kai alaisa sa pasui markale e fa pe nga le mea sa wa ka ko ai fa fe kai wa nga si mea le wa kupu mai i le fong fetalai malona sui fo fong fetalai o le ala wa ku ai fai poku sia ka ko amio e asu ese le alaisa asu ese le kale asu ese sa pasui e oi mai la ka kele fia ai le kale la em fai nga ai le alaisa ma sa pasui mai foi ka kele fia ai sa pasui la em fai ka pingi le kale ma le alaisa fai foi ka kele manga o mai me ko ia pingi ro le e oi or tu langan na wa aila yele okay me lo que hika la wi la observa wo wi ka foi observa yo
oh we ya friend na usema no what we kai no what we kai la ngai fa au la ko fa ko esenga ki nga fa ya kula la lau men la ko kusikala la le wa ke va ai la ya what we ka yo ya ko va kula la lau men ko kusikala wa le ya ma se ko ka fe fai ma se fa ko esenga ya yo le nga fa la ko le lo sfulu ma o po le ako curioso lo ko va fai la ko me nga voilo fai la ko me nga bo wika ho ya o ko yo a un ko pu e se so waka oilo foi ko wo mai o waka u le anga i runga ko mai ko yo si ya nga ya mea le tu stala yo ya nga ya mea yo e ka ke ese ai manatu ai tu langa ese le tau fatinonga yo a wo fu le nga ka se o ko le e fa longo tu ya ile atu no ai me se o ko kusikala boy u mai any west pinga fai mai ere si tu stala le lo que a onga le west yo ya la waru le wale se milionga con el opi se swimming pool ya yo se tu stala yo ya fa maro yo to fai va pa wa nga si ku alalo ya mana ya nga a ver ko fa ko senga a ver fa yo mio le ala nga o mea yo le ala nga o mea e ko ilalo ise si yo e pa ese pempa o se si fa ko ese o la o si la fia le tua lo to wanga yo ai vai o se si vo se arrivo fa ko ese men fa me ko ko me se was furu se fa ko sa peanut ma lo lo to tute mo to ma tu stala po fe lava e le fa sala la ko ke yai pe ko ke ka ya kota pe ko ke fia mo mo le tu fa tai ma fa ma lo yo to tute ina pa wale me ali poki mai ngai kala sao o ko kalanga le fa ya ko ima ko po kala me ma mo mori o ngai ka ko kangaka me o lo ko kupu al mere nge sorry bo kale fia fa ya ka po kala meri ko kala le pelo le am yo la fa ka ika ko kala nganga nge ya fia yo mo mori fa tai so tatu tu no yo ya e fa maru ru fo ya te la to le fie ya kota ya na ti pawanga sia tu alalo ele fie ya kia awangi e ko comment mai se ngangana afa inga ile bano no fo mai si yo ya wo ko ma faya o ke pu le lo ko mo talia fa tuanga fo e so to rua ma na yo tatu tangata na yo fa fi au yo ya mana yo so to fa fine matutua ya ai iri o kota fo se angeru se la atu langane na fa fe tai tele ma fa mai se o tatu watu no le nei vai ngora fiafi alo fa kere mo o ko alo fa foi ya mo mo dia tolo fa anga iso tatu watu no ya ole aka penga la sa paki kayao America Samoa ya ole la umaka ko ko e luai kula le ka ko se fulu ya atu langane na fa fe tai tele lava fa malo fa tai so tatu atu no to lango ya anga leifo o ko e fai fua ngi por kalame ya fa fitai lava le to fa tasi mai fa mangalo so leo fa mangalo sa upu wala fo le ya fiafi ya yo no fa ina i foi ya fa fonga anga le tunu ya o to fo isa anga ye tara no anga ya fa mangalo mai se fa matalanga wa le tau tamali ya ai a fa ye se a nga i le tatou soi fuanga o tatou wolai ya tatou avela ye yuta matua atu ya te outou ia kota malona faleo ai se fa le tonu ele a ngata ia le nei foi fata va Italia ia lo tusi mai te fautua mai ele a ngata o te fai taua malava o tou fautuanga ia ma murta ia mo le anga iluma ia fa tai te outou lo inunga tatou Facebook fa tai fo ia te outou lo inunga tatou YouTube ia like share tatou por kalame ia ma subscribe ka ko YouTube pa fa pe kiri subscribe ya tato walo atu le vai aso atayao fe au manga ruenga masani ya ngale leile tua ta pena fo tato fa nga palota ya ile file mu le tua isio tato watu no ya au mai lana filinga tonu ya au mai ni tai tai le lei ya tai tai ia sio tato watu no ile loto mawalalo anga malu ya mafai me le lei awasio tato watu no ya tato maua le fe alo fani Samoa ia tato fe alo fani
e o pe ia na tu walalo mai foi e tai ia o le tai fono foi o tatu vang fa fa tu le tu sa mo tasi ia tatu sa ili lava malo i lalo tau tu na le tatu ngana tatu te la foi lungo o tatu pe fa ilangi ia fa alo le tasi alo fa le tasi ia o le nganga foi le nga kota la to mar fa le o ai mo nei taimi fa so i foi ia manuia lava fa nga malolonga